Lishonile Maswati Lamahle, lishonile Ninebenkosi Lenhle, yemukelani nathi tindzaba tensimbi yesikhombisa kusihlwa nitifunzelwa nguzodwa Dlamini nginasicelo kunene. Singangeni kuto asibuke nathi lethamba imbili elangeni lanamuhla. Ingwenyama seyibusise kwakhiwa kwendzawo yetekungcebeleka i-7th on the Hill Resort letawubita tikitsikitsi temalangeni. Sekutfolakele timotolo letingu-17 kanye nenjini lekusolakala kutsi tebiwe. Mapalane lomkhulu wenhlangano yetincola letetfala sive uthi le nhlangano iyasemukela futsi iyasijabulela sijubo lesiniketwe umshayeli wekhumbi lotfolakele ashayela ikhumbi letfala sive anatse tjwala. Kutemidlalo inhlangano leyengamele tinhlangano tetemidlalo lapha eveni iEswatini Sports and Recreational Council seyithumise tinhlambi letimbili takuleli lokungu-Lucas Fraser kanye na-Hayley Hoy ngekudlala kahle emidlalweni ema-African Junior Aquatic Swimming Championships. Tindzaba. Ingwenyama seyibusise kwakhiwa kwendzawo yetekungcebeleka i-7th on the Hill Resort letawubita tikitsikitsi temalangeni. Le ndzawo yetekungcebeleka lekubheke kutsi iphakamise luhlangothi lwetekuvakasha eveni yakhiwa endzaweni yasematsanjeni kaLavumisa. Ingwenyama ibusise lo msebenti esigodlweni embangweni enhlangano ngemsombuluko kusihlwa isingetfwe esigodlo inkosi yakaZulu imisizulu kaZwelithini naNdvunankhulu. Ubusiswa kwakhiwa kwalendzawo yetekugcebeleka kushicilele inchubekela phambili lenhle etinhlelweni tengwenyama tekugucula indzawo letisemaphandleni tibe netakhiwo tasemadolobheni kute kuvuleke emathuba entuthuko emimangweni yakuleli. Kucamisa nelikhono layo leliphakeme lekubeka live esigabeni sekuba live leliyintsandvokati etivakashini tamhlaba wonke. Etule tindzabeni tasematsanjeni kwakhiwa amabukwaso wesakhiwo setekungcebeleka pheceleti resort lesitawuchitsa sikhatsi uma usibuka ngebuhle baso. Lesakhiwo sitowenda indzawo yakaLavumisa kutsi ichakaze kuchakaze nelive evekatini le-Afrika namhlaba wonke jikelele. Le ndzawo yetekungcebeleka yakhiwa ngusomabhizinisi nowanyawo ngekhatsi kiwo kutawuba nemahhotela lamabili elizinga le-5 star ne-7 star kube nendzawo yekugcina tilwane tasendle nako konke kwekutijabulisa lokutfolakala kumave e-First World. Ubandi umbono webakhi balendzawo njengobe ngekuhamba kwesikhatsi kutawengedwa sikolwa sibhedlela nenyuvesi ececesha tisebenti tetemphilo. Sekuhlanyelwe imali lengetulu kwemalangeni latigitsi letingama-200 kuphakamisa lesakhiwo. Isukumisa lo msebenzi ngalokusemthethweni ingwenyama incume basunguli bawo ngekwakha esigangeni lesingenalutho lokusinyathelo lesitawuphakamisa sive. Njengoba nje lapha nje kwakhiwa nemigwaqo lo mgwaqo bongasiko tha lona loya kulendzawo kuyiwe in a remote area la kude khona kangathi nje kalabashame kude khona kuthi utawuthi kune infrastructure ngoba nakubukwa imisebenzi kufuna kusukelwe iganga nje la kunganalutho khona. Singabuki ukuthi sekukhona lokhu ngaleso sigaba leso ke singasebenta nakusukelwe letiganga letibonala ukuthi atinalutho atinani. Lo msebenzi ke bese ufike uphakamisa nalesive ngoba nase ufakiwe njengoba nje kufakwa imigwaqo kufakwa lokwana lokwa. Ingwenyama ithi live litayisukumela ngekuphuthuma indzaba yemigwaqo lengahambeki emimangweni. Kusho ukuthi kuyinhlanhla lokho ukuthi nasilapha sibone letindzawo especially letikhandzali sawe ukuthi nase sifike kito kuba likhuni lokuhamba kuleto tindzawo bese ke ubuka ke lesive lesihlala kuleto tindzawo ngesikhathi sonke kuthi ke nangabe bona bahle bahlangana betana nebolukhuni lobunjena kungaba khona la ukhanza khona isikhathi kuthi kudzingeka i-emergency ukuthi ushone uyokhona ukuthi usheshe unakelelwe
i-emergency ke ngeke iye ngewe ukuthi awumgwaqo awusiko kahle kunje kusho kona ke lokho ukuthi kusiniketa insayela lenkulu silive leSwatini esigabeni sokutheni sahambe soyilungisa leyo mgwaqo. Inkulumo engonyama ishiyela ababuke lo msebenzi banesaya ukuthi uphele ngesivinini lesibhekekile. Uba sesifikile nje waphinze wathandazelwa unyalo kuyawusuka lithuli kuyawugijinywa ukuthi wengwe kulomsebenzi. Ngishilo ke ngathi ke njoba singakayi lo nyaka eminyakeni lodako angisaye ka uinspector sengiyawuvula lo msebenzi bekunene. Mdunankulu umhlonishwa Russell Dlamini udumise kuphakama kwendzawo yakaLavumisa. Wena wekunene sibese sesiyabona ne video lekhombisa komsebenzi lomkhulu kangaka inkosi lethe kutosukumisa lamhlanje nawo siyawubonga siyawudumisa lo abengakholwa ukuthi umsebenzi longaka ungasukuma kulenzawo losukuma kuyo lamhlanje ngayo Thomas kholwa ngokubona banyendi labanjalo nalamhlanje. Ingonyama igcizelele indzaba yokuthi kwakhiwa kwetindzawo tekungcebeleka kuhambisane nokuthi live libe nemigwaqo lesezingeni lelifanele njengoba lokhu kwenta ukuthi tivakashi tifike kalula kuletindzawo. Kukhomba kwesekela kukhula kolihlangothi lotekuvakasha. Ingonyama ivakashele emahhotela lakhiwako etindzaweni letahlukahlukene kusukela uqalile umnyaka yagcizelela ligalelo letindzawo tekungcebeleka kuthuthukisa umnotho welive nekuphakamisa imimango. Live leSwatini lisemkhankasweni wokukhulisa linani letivakashi letingena kuleli netinhlelo letifaka ekhatsi kukhangisa ngemasiko nangebuhle bemvelo. Uhlelo nekuthi babe sebafika egidzini letimbili labatawuvakashela leli nekuthi tekuvakasha tibe setifake 2 billion emalangeni emnothweni welive uma kushaya umnyaka wa 2027. Lobika kwetindzabeni ngisandile Makhanya naThabiso Dlamini esigodlweni eMbangweni. Sekutfolakele timotolo letingu-17 kanye nenjini lekusolakala ukuthi tebiwe. Lokho kushiwo ngumchumanisi wesive nemaphoyisa Superintendent Phindile Vilakati lotsite emaphoyisa kanye nalabo lababuke imincele lokungumbutho wetekuvikela bebabambisene kulomsebenzi. Letimotolo tfolakele kusukela nakuqala lomnyaka kute kube manje kanti tigcinwe la kuhlala khona timotolo temazibithi estation semaphoyisa kalobamba. Letingu-11 titfolakele lubonjeni emnceleni, letingu-6 tibiya kamanzini kanye nenjini letfolakele esifundzeni sakaHhohho. Shuthi leti timoto leti titfolwa amaphoyisa kanye nalabo lababuke imincele lekumasotsha. Lothola ukuthi imoto bayisole nje ngetindlela letihlukahlukene mhlambe lesingete satichaza leti ngenda ukuthi abantu bese bayafunza kepha nje lokunye kufaka ekhatsi ukuthi le number plate ubathi uyayibuka ingahambelani nalolu hlobo lwemoto kakhulukazi ngaloko ukuthi laba baka anti-car theft batrainiwe ngaletinfo basebenza ngaleti moto cishe on daily basis bakhona bona kubona ukuthi le number plate le ayisiyo leti moto leti aphuma ngeminyaka tside bese ke bahlola tinfo letiningi le kubuka ukuthi kuyahambelana yini ngilapho ke la kuvama ukudiscover khona ukuthi le moto leyo ayikho emthethweni shothi ke leti nje leti khona la disena lokuphenywa lokuchubekako kuhlola ukuthi banikati bobani kuhlola nekuthi tafika kanjani kulabo labasuke batishayela info ke lezivama kuyibona ukuthi nangabe sibophe kakhulu kade balamave abo makhelwane kurelo ukuthi babuye ukhanza ukuthi sidawuthi nje abayishiye sibambile senda liphenyo babosihlola nini abavami ukugcina babuyile legcina ke ukuthi uhulumende ngemva kwesikhathi lesitha agcine sekade ifaka noma sekade destroyer ngendlela yakhe so umva ngathomisa nje kakhulu umsebenzi wesive na kubambisana nemaphoyisa ukuthi lamacala lawa agcine akhona ukuthi approveke.
Mapalanelo omkhulu wenhlangano yetinqola letitfala sive Sabelo Dlamini uthi le nhlangano iyasemukela futhi iyasijabulela sigwebo lesiniketwe umshayeli wekhumbi lotfolakele ashayela ikhumbi letfala sive anathile. Dlamini uthi lesinqumo sitawudlala inzima lenkhulu ekulweni netingoti temgwaco lapha eveni. Lokhu kulandzela ukuthi manje lomkhulu ufikile enhlabathi anikete sijubo semshayeli lotfolakele ashayela anathile futhi etfele bantfu ngetulu kwelinani lelibhekekile. Hlabathi uniketele lijaha inhlawulo ya 5,000 emalangeni noma ahlale ejele iminyaka lesihlanu kanye nekuthi angaphindze ashayele imotolo letfala sive. Bo driver asebafunze ukuthi esimistake labangayenda ekhamba timpilo tebantfu. Enekule timpilo leto ke asebake bathole lokuvivinywa because driver ubhadalisa 60 malangeni. Athathe unale mali leya lomlungu la ngayiva nephinji aphume ahambe aphinze ended the same mistake nakusasa. Ngicabanga ukuthi kuloko lokwentiwe ngile judge that is a good trend lengenta ukuthi bo driver batiphathe kahle emgwaqweni kuphephe sive kuphephe netimoto talaba investela kule business. Etindzabeni tekunatsa nje ngabe driver vele asimrecommend ukuthi aze ashayele. Sikhuthata emaphoyisa ukuthi asaphuma angene emgwaqweni asemini abateste labo driver. Bangalezi ukuze bawotesta abantu basebusuku kuphela because laba abalayishe sive kuloko lonto walijudge nje no lihambe kahle kakhulu ujudge and siyakubonga lokho kakhulu. Inhlangano yetekutsengiselana esifundzeni sasempumalanga neningizimu neAfrika iCOMESA ihlanganise emave langephansi kwalenhlangano eveni leTopia lapho leSwatini liyingcenye yalomhlangano. Lesekuvelile kulomhlangano nembukiso wekugubha liviki iCOMESA Week libhange lase-Afrika kanye neMastercard selifake imali lenganga $5 million letawutfutfukisa bomake nebantfu labasha kulamave ngephansi kwelihlelo iConfweb. Lokho kuvakele ngathandi inxumalo wenhlangano iConfweb lapha eveni lokhutsate bomake nebantfu labasha ukuthi basonzele kule nhlangano. Kwendiwa i-awareness kokhona kakhulu ye-COMESA pheze kube lama-business conferences where kuya-interacta kuya-networkwa kuyatholakala ama-job opportunities from country to country. Ngingasho nje ukuthi lamuhla-ke upheze futhi sosivulele SG wethu i-AGM yethu yalama countries lang-21 so uyovulile nje nyalo officially naye Confab so wendile ama-reports akhe kumnanzi le ngitanako ukuthi as usual hulumende wethu vele uyasinakekela sibomake sine-youth ma-council of ministers a-create i-fund nyalo ayi-endorsa letawu-implementwa nguye Confab lapho le fund ifanele i-empower women and youth. Ngasho nje tizaba leti mnanzi ukuthi already Trade Development Bank has already pumped in $5 million and Mastercard naye kanjalo lo $5 million and we're still expecting more other stakeholders to pump in more money. Ngasho nje ukuthi bomake asisukumeni ne-youth sakeni live lethu. Kungabi khona kwemithi kanye netinfo tekusebenta esibhedlela lesikhulu sahulumende eMbabane kuyatikhatsata kakhulu tisebenti talesibhedlela. Ngenxa lokho letisebenti setimiki setincwadzi letimbili etiko letemphilo kanye nasemahhovisini elibandla letindvuna tembuso. Letisebenti titsi kungaba kuhle kutsi letikhalo tato tisheshe tiphendvuleke masinyane. Lokho kulandzela ukuthi letisebenti talesibhedlela timikise letikhalo tato etiko letemphilo evikini leliphelile kodwa titsi kute kube ngulamuhla kute imphendvulo lebuyile kute nalokwentiwe kulungisa lokuletikhala ngako kungako tibone kukuhle kutsi sale tichubekela emahhovisi etindvuna tembuso. Silethwa linyeva lelikhulu lelisolo lingafuni kuphuma nalelibhlungu. Linyeva lekokuthi seside tindvo tekusebenta. Kubuhlungu kwekokuthi utawutfunga umuntu losive seliswati kwekokuthi sithi ngesi baba. Ngesi baba kubuhlungu sekude letindvo tekusebenta. Siyacela kwekokuthi imane icabinet nelitiko basibambise kutfola lesingakutfola simane sisite sive semaswati. Ndakushoda nalabantfu. Bantfu bahambile, bantfu bathole emadlelo lahlata, bantfu bapentshelwe, bantfu bashonile. But tikhala solo tikhona.
atika replacewa ngenxa yokuthi letigulane lesitibonako setinengi kakhulu nalama supplies noma lelitiko lisizama ukhanza ngokuthi labantu labakhonsumako sebaningi sekuncane akusafiki na somewhere ku halfway to assist sive semaswati. Sibonga kakhulu konke sicela ukuthi simane siqhubekele phambili. Le ncwadi yetikhalo emukelwe ngilosabambe kuba ngumabhalane lomkhulu emahhovisi etindvuna tembuso Lindiwe Ngwenya lowethembise kuyichubekisela kulabafanele. Kubika Mbongwa Dube eMbabane. Seyingetulu kwa 2.8 million emalangeni imali lesekele balimi ngaphansi kwesikhwama iHorticulture and Grain Revolving Fund lesingaphansi kwenkampani yahulumende iNAMPOD. Lokho kuvete umphansi walenkampani Bhekizwe Maziya ngesikhathi achaza ukuthi lesikhwama sezilale enzima lengakanani kunciphisa kungena kwemkhicito wetibhidvo kuleli lengeminyaka ungetulu kwa 2 billion emalangeni. Lesikhwama sisungulwe ngeminyaka wa 2022. Umphathi wakaNAMPOD uyachaza ukuthi imali lengabolekwa abalimi iqala ku10,000 emalangeni kuya ku100,000 emalangeni kuye ngekuthi umlimi ufuna kulima kangakanani. The minimum size of a loan is 10,000 emalangeni and the maximum amount is separated into three. There is a seasonal loan, there is a medium-term loan, and then a long-term loan. Uyachaza ukuthi kude umlimi athole kwesekelwa kulesikhwama kufanele abe alima lihekthe noma ngetulu. Uchubeke waveta ukuthi solo lesikhwama saqala ngeminyaka wanga-2022 sesisite balimi labangu-38, 70% lokubalimi labangu-20 ngulabalima tibhidvo babolekwe bona imali lengetulu kwa 2.1 million emalangeni. Balimi labangu-18 lokungu-30% ngulabalima umbila nemabhontshisi kulokunye bona sebabolekwe imali lengu-817,241 emalangeni. Lesikhwama singileminye yemitamo yahulumende yekuqinisekisa ukuthi live lifika esigabeni sekutikhicitela kudla lokwanele. Lobikako nguNelson Dlangamandla, nginavuma inkosi Nzinisa kaManzini. Hulumende ulungise imali lengu-60 million emalangeni yakulungisa imigwaqo emimangweni yetinkhundleni letingu-20 kude sive lokufaka ikhatsi bosomabhizinisi singatikhanzi singakhoni kufinyelela etindzaweni letiniketa lusito kanye nasemabhizinisini lamakhulu emadolobheni. Ngekusho kwaSibusiso Mbingo umphathi waka-Microproject bese titiningi tikhalo tekutsi sive asakhoni kuphuma emakhaya uma kunetimvula. Imibiko yelitiko letemabhizinisi yaveta ukuthi 70% wabosomabhizinisi labancane basetindzaweni letisemakhaya. Sinelihlelo lokuthi sikhona ukuthi siphume sositha sive ukuthi nje sikhonke indledlana lengaphandle emaphandleni. Singabekisa ukuthi lesiye sikwende nasifika community siye sikhonka nje 0.5 kilometers. Singasho ukuthi etinkundleni eting20 sevele emagunda akafakwele kuma-communities kusaqala umsebenzi wokukhonka and imali lengaka 60 million sevele icommittee yokusebenza lowo msebenzi loyo. Netulu kwaloko-ke singachaza siveni ukuthi imisebenzi kwakho emabhlola amancane nayo iyachubeka etinkundleni leting17 la khona sifaka imali engaka 45 million ukuthi kwakho emabhloho la lusito lukhulu emimangweni kusonzeta sive futhi nemigodi emikhulu nesonza abantwana ukuthi bakhona ukuya esikolweni nokuthi ke lesithole lokunye sibe sesithunya itiko letemfundo ukuthi asibambise itikolwa leting47 letatsinzwa tiphepho ngaDisemba noJanuwari imali engaka 30 million ngitoti imfundo likhiphile ukuthi libuke lokho kufusa kwetikole lohlelo luyaqhubeka cishe etikweni etiningi sekufulelwe siyethemba lokuthi kwathi ivulwe enyalo utakuphala umsebenzi masinyane bakhona abafana ukuthi bathole itakho letiphilile lesetilungisiwe. Lindiwe Dlamini sewukhethwe ukuthi abe ngumeya lomusha welidolobha la kuMathapha. Lo meya lomusha uthi kunesidingo sekuthi kuvusetelwe libandla lelitawubuka ukukhulisa nekusimamisa emabhizinisi kuleli dolobha njengobe lo masipala ukhona ngesizathu semabhizinisi lakulo leli dolobha. Meya wasedolobheni kuMathapha bekangukhansela wase-Ward 1. Inkulumo yameya lomusha Lindiwe Dlamini ithinze tingoni letimbalwa letifaka ikhatsi kubambisana kanye nekusebentela ebaleni. Mathapha lidolobha
ngemabhizinisi nema-resident lakhona edolobheni. We work side by side, council, management and I, to ensure that Matapa residents receive world-class service. Dlamini uthi kunesidingo sekuthi kube nekubambisana emkhathini kwemibutho lekhona kuleli dolobha kude kutawuncipha bucala lobukhungethwe leli dolobha. Uthi kunesidingo sekubambisana netikhulu leti kuleli dolobha la kuMathapha ekuthenini kuliwe nanemfuyo lejangaza emigwaqweni. Uthi leli dolobha likhona njengoba kunemabhizinisi ladinga ukuthi athuthukiswe ngekwakuthi kuvuswe libandla lelitawusebenta tindzaba tebhizinisi. Lomelele litiko lekuthuthukiswa kwamadolobha Gordon Mbuli uthi-ke leli dolobha litawubhekeka ukuthi lihlanganise umbiko mayelana naloko emakhosi lalithuma kona mayelana nendzaba yetimotolo letinengi i-traffic congestion. Besikhona emnyaka ophelile siyathi umlisa usithumele singuMathapha in terms of the traffic congestion lekhona. Uthi tena akabuya lo nyaka ngoba bekumnyaka sengulomnye umnyaka. Uthi tena akabuya kulomnyaka ufuna kube athole report lephelele. Labasebenzisana nalo masipala ehlangothini lalababhadala umthelo ratepayers nalababuke emabhizinisi bathi-ke bayamsekela meya lomusha. As Ratepayers Association, we pledge our support. Lala kukhulumako sitakubonga sikubone sekutendo. Sike sibe nemathuba lamaningi la kuMathapha okunyathela kwengwenyama several times in the year. It's a great honor for us. Sibo somabhizinisi, we also want to be seen to be making that significant appreciation kuye umlisa ukuthi uyanyathela kuleli dolobha leli alibusisa ngama-activities lawendekalako la. Kubese kukhetfwa lisekela la meya lokunguSipho Sibanze kanye nalamanye emalunga emakomiti latawusebenzisana na meya. Kubika Sondo Mlangeni naseThabile Mamba kuMathapha. Kulesikhathi maswati lamahle asibahlole etimakethe. More. We all seek it. We dedicate our lives to achieving it. We want to grow more, accomplish more, experience more, and become more. This relentless pursuit drives us to innovate and improve. It's why we push the boundaries of what's possible, making today's dreams tomorrow's reality. Partner with a bank that sees beyond the possible and positions you to achieve more. Open an enterprise banking account and take your business to the next level. From startup to success. Because with Standard Bank, there's always more. It's your favorite influencer, Uncle Gabu, here to share secrets on how to save and win a car. Save and win a car with Spar. Buy any participating product and swipe your rewards card to enter. Get 145-gram Doritos corn chips. Buy any two for 35 and save 11 emalangeni. Or 175-gram Protex soap. Any two for 24 and save 14 emalangeni. And that's why we shop at Spar. Angemashumi lamabili namabili shayendlula insimbi yesikhombisa kusihlwa sichubeka nato tindzaba. Inkampani yahulumende lekhanga bosomabhizinisi iEswatini Investment Promotion Authority seyitfole kwesekelwa ngemali nge-300,000 emalangeni lenikelwe libhange Standard Bank ukuthi ikhone kubamba umhlangano lomkhulu wetekuhlanyela imali eveni leSwatini iEswatini Investment Conference. Lokwesekelwa kwalenkampani kwendeke enhloko hhovisi yelibhange Standard Bank eMbabane kanti lo mhlangano lomkhulu utawubanjwa kusukela mhla ka-14 kuya kumhla ka-15 May kulosetulu. Umphathi welibhange Standard Bank uVuselelo Fakuthe uthi leli bhange lisibonelo lesihle futhi linebufakazi lobucinile ukuthi live leSwatini lilivele lithokomele ukuthi tenkampani temhlaba tingahlanyela imali yato kulo njengoba lona laqala kusebenta kuleli ngeminyaka wa-1974 kanti futhi liyakhona kusebenzisana netinkampani letinkulu letingaphandle kwakuleli kude kosomabhizinisi batobabede tinkinga tekuqhuba umsebenzi wabo.
live laseSwatini lawadzinga vele emathuba emisebenti ukuthi siwakhe. Ngakho-ke bosomabhizinisi labamenyiwe tihlobo tenkosi sitawucela amaswati nato ukuthi nawo abemukele bekunene bathi ve basekhaya bafika eSwatini leviki litako, nekuthi-ke lo msebenzi umcoka kakhulu ngoba simo semnotho siyakhombisa ukuthi i-investment ngiyona itawusita ukuthi kukhona umnotho wethu ukuthuthuka. Live-ke laseSwatini lime kahle emnothweni ngetindzaba letiphatsa ngayo imali yahulumende, njengoba sathi ukuthi live laseSwatini linga below 40% tikwelete tayo to i-gross domestic product, lokusho ukuthi live-ke ngaleyo ndlela liyakhona kuboleka at concessional rates also from bo World Bank nabo IMF. Umphathi wenkampani yahulumende ekukhanga bosomabhizinisi Sibane Mngomezulu uthi ngalomhlangano lomkhulu labawuhlelile bahlose ukuthi kwakheke amathuba emisebenzi lamanyenti kude live litofeza liphupho lalo lekuthuthukisa sive salo. Sichuba lo mkhankaso wekusoma abatshaltimali eveni. Siyathi-ke ukuthi ingwenyama nakuphunywa esibayeni kulonshwa le government lensha leseyikhona manje yathi hulumende akathi ngwe. Sifuna kumbonga kakhulu Standard Bank. Standard Bank inkampani levele yasukuma nasithi sicela i-corporate eSwatini isibambise kulomkhankaso wekuthi sihlanganise na investment conference. Siyakholwa-ke ukuthi masibuka nje indlela leyembili in terms of employment, imsebendi, eveni, cha, sitayibamba le mandate ingwenyama lesithume yona. Ngekusho kwemininingwane lokhishwe ngule nkampani ngalomhlangano, lo mhlangano lo wekucala ngca lapha eSwatini utongenelwa ngilabathenthekako etindzabeni tekusungulwa kwamabhizinisi nabo somabhizinisi bakuleli nebangaphandle kude kutokwanza emabhizinisi kuleli kukhule umnotho. Kubika Mbongwa Dube, eMbabane. Timakethe takamhlaba tisivetela nangumbiko wetfu wetimali. Standard Bank. Sichubeka nato tindzaba. Noma busika balonyaka butawubanza njengalokwetayelekile, angeke kube ngilokumatima kanti futhi angeke linyamalale kakhulu nelitulu. Lokho kushiwo nguSifiso Nzalo losangoma selitulu nakachazela lo msakato ngesimo selitulu lesibhekekile kulobusika lesivele singene kubo. Andle solucishe libuyela esigabeni lesikhanda ukuthi sijwayelekile ema-temperature sekhulishe down selomishe kancane lokhanza ukuthi lesimo leso-ke utakhanza ukuthi letimvula tisifakele impact kangako kahle kahle lolwandle njengoba kumalishisa noma libanza. So nyalo sesubukile ukuthi cishe timvula tethu nje utakhanza ukuthi titawu-drive kakhulu mana ma-frontal systems okhanza ukuthi ngiso singolokhanza sifaka timvula tethu kakhulu cishe masingene ebusika. Lokuyeke lesubukile cishe masibuka letimvula ke kulo May kuyofika kuJuly, May, June, July sibonile ukuthi timvula cishe ngetijwayelekile started fola lapha ki-7 kepha akhona amathuba atakhanza tingetudlala kancane kunalokujwayelekile. Sifanele sikhumbule ke ukuthi cishe masebusika ke khanza timvula kusile tinganani esititfolako linani alisibe linganani uma sicathanisa nelihlobo. Kepha ke siyathi ke ukuthi la cishe siyathola timvula letincane ngeke kube kulona lokhanza ukuthi lomisile tabe ngena lo mikhemetero lengenawo. Mase sibuka kushisa nekubanza ke kulo May, June, July sibonile ukuthi sicale ngalokushisa nje ukhanza ukuthi sithi maximum temperature sirecorda khona emini ukhanza ukuthi sibonile ukuthi cishe ama-temperatures la-shisa tabanga lajwayelekile. Kepha khona amathuba okhanza ukuthi kuyashisa ngalokujwayelekile.
masibuka ke general kahle kahle utawukhanza ukuthi maximum temperature yethu in general rehoverisha at around 25 degrees. Masibuka kubanza ke lama temperature khansi wa record ebusuku sibonele ukuthi nakhona cishe ngajwayelekile. Kepha utawukhanza ukuthi akhona amathuba ukuthi ana awoma ngaloko kancane. Masibuka ke ukuthi cishe kutaba njani sibonele ukuthi cishe minimum temperature le kubanza ebusuku ema temperatures atahoverisha at around 6 degrees. Kepha ke sicabanga ukuthi asisho ukuthi kutaba njalo cishe sonke lesikhathi akhona ama extreme events utokhanza kutawendeka maybe zokhanza ukubatha kakhudlwana la okujwayelekile. Lokhanza kwenteka like esigabeni lesifishane utokhanza ukuthi lo mdayito lo sitawenda ke Swati semaswati through le na TV nemaphephandaba. Kulandzela kuhamba emhlabeni kwemholi welibandla lemakatolika Pope Francis emavikini lambalwa lengcile kusasa ngalwesithathu kubheke ukuthi bafundisi labakhulu kuleli bandla baqale umsebenzi wokukhetha papa lomusha. Kanti kuvakabandi sesinemfundiso emakatolika Father Ancamiso Vilakati ngaZoom sikuvusele emphephethe sikwemukele etindzabeni. Vilakati kuvamise ukuthi kuthatha isikhathi lesingakanani vele lokuthi kubukwe papa lomusha nekuthi ingabe kulesikhathi lesi yini vele lebukwako kulabo labanemathuba ukuthi bangaba nguye papa lomusha. Ngivusele kumbukeli ngivusele nakuwe Nkosi kwecala nje singakayi embili kubonga uhulumende weMaswati kwekuthi athumele Deputy Prime Minister wethu Make Lamotha na Minister waka Labour babebuthelezi kwekuthi baye eRome bayofihla umholi wemakatolika mhlaba wonke Pope Francis emalangeni lengcile. Kubonga kakhulu lokho. Lokutakwendeka ke kusasa sebahamba bantu labadzala ababhishobhi labakhulu kwekuthi emva kwelimisa noma inkonzo yakusasa entsambama batawenda sifungo sekwekuthi nangabe bayakhethwa batawenda ngalokuphelele nangemandla abo onke kwekuthi lokuthi bathathe lesitulo akusiso sa Francis by the way situlo sa Petro kwekuthi kuhlala kwabo kulesa situlo kulandzelane njengemagama lashiwo nguJesu lawasho kuJohane chapter 21 awasho kuPetro Johane 21 verse 15 kuya ku19 kwekuthi yondla timvutami. Lokusokuthi ke thine ke silibandla eSwatini nelibandla lonke emhlaba wonke lesikubhekile kubo bo cardinal babishop labakhulu emhlaba wonke laba 135 labangephansi kweminyaka wa80 batawuthi ke nabangena kulendzawo lesithi conclave cum clavis lokusokuthi netikhiya lapho khona batawukhiyelwa khona. Sikatheke ukuthi labo bo cardinal labo baphume nasebaphumako kuleyo ndzawo baphume sebaphuma nemholi lomusha. Lokhu ke kuyaye kuthathe emalanga laya abe ngu15 to 20 solo ashona papa. Lokusho ukuthi nje in the next maybe 5 days or so sikathile lokuthi sibe sesina papa lomusha lotawuhola libandla ngekwenhlitiyo yaJesu Kristu. Vilakati sivile nangandlebenye ukuthi kulabo labahamba embili ukuthi kungaba nguphapha ukhona nowaye kuleli vekati lase-Afrika. Ingabe vele kuleli vekati le-Afrika nawubuka vele selilungele yini ukuthi kungaba naphapha longavela kulo? Lesikufundiswako thine ebandleni laseKatholika kulalela moya longcwele. Moya longcwele akhulume nathi. Moya longcwele ke sibonile ukuthi akakhulumi ngekuthi abuke libala kakhulu. Yebo kona sibabonile babhishobhi labakhulu lomunye waseGhana lomunye waseGuinea. Laba ke basebenta khona le eVatican. Laba benebuholi lobucotho lesibethembako kwekuthi bathi nabalibambile likhaza ikakhulu bangema-Africans benda lokukhulu. Siyethemba ke ukuthi kuloko labakwenda yebo kuhle kodwa ke lesikubeka kakhulu thine ukuthi silibandla kwekuthi moya longcwele kube nguye losipholako ekuthenini kube nemholi lomusha
lotawuba naso lesibinzi sekwekuthi ahlale kulesitulo saPetro lesitulo lesitawuthiwa akasondle ngalesikhathi lesisanyalo sa from 2025 kuya embili. Asibonga kakhulu Phephethe isikhathi sakho kanti ke mbukeli phapha lotawukhetha utawuba ngphapha wesi267 asibohlola imakethe nasibuya sitawuchubeka nato tindzaba. Gentle care for baby, savings for you. Get Cuddlesome Value Pack wipes at $59.99 and Cuddlesome nappies for $129.99. Life's better with Pep. Siqhubeka nato tindzaba. Balinganiselwa ku-1000 bantfu labasishiya emhlabeni njalo ngelilanga ngenxa yesifo se-asthma mhlaba wonke. Ngekusho kwenhlangano yetempilo yakamhlaba, lilanga lamhla ka-7 May lilanga lekwanzisa lwati ngalesifo nekuthi sive sifundziseke kangcono kude sicaphele netimpawu taso. Lakangwane nalo libe mdzibi munye nemave emhlaba kugubha lelilanga. Lonyaka losuku lugujwa ngaphansi kwesicubulo lesithi Making Inhalable Treatment Accessible for All. Lesicubulo siniketa emave insaye ukuthi athuthukise tinhlelo tekwanzisa emaphilisi nemithi yalabo labaphila nalesifo kude kuncishiswe linani lalabasishiya emhlabeni ngenxa yaso. Umfundisi wetempilo etiko letempilo Sidumo Likhele uthi njengoba sesikhathi semakhata tibhedlela kufanele tiqinisekise ukuthi imithi ayiswelakali nesive sitigcine sifuthumele. Ngaba encourage wona lama health facilities because ngolokunye ukanda tinto tikhona mane tifuna ku-ordwa from la tikhona khona kuze tibe khona kuma-health facilities. So ku-encourage nama-health facilities bente sure ukuthi letinto letidingekako nakusitwa abantu laba-asthmatic ti-readily available. Dr. Jonathan Dlamini uchaza ngembangela ye-asthma. Sifo se-asthma sifo lesenta ukuthi kuvaleke lokho ukuthi kube nekucinana kuqale kuvuvuke la ngekhathi bese ke sekuyavaleka. Lo muntu ke sesimbona ngani? Sesimbona ngekuthi uyakhwehlela uthi ke uyacinana aphinze labanye bathimule kakhulu lo munye abene labanye bangaze bathi liphika longazuthi uphelelwa ngumoya. I-asthma sifo sesifuba, so sicale ukuthi umuntu anikedwe le spray abosebenzisa sona. Ti-spray ke tehlukene kabili, kukhona lesivikelako, kukhona nalesilaphako, but siyamsita lo muntu nakasesibhedlela. Sibone inkinga kakhulu emaswatini esikhathini lesendlulile bangasemukeli le-spray. Umuntu eteseketa eklinikhi agcinana sekatofutha khona. Nakafika eklinikhi simfake kunebulizer, le nebulizer solo ngiso le-spray. Kanti sibalula nasihlala la ekhukhwini lakho ukuthi uspray. I-World Health Organization ithi lesifo sithikabeta abantu lababalelwa ku-300 million mhlaba wonke kanti siyimvama kubantwana nalabo labakhuluphele ngalokweqile. Kubikana Selesithole naseNomlangeni naseThabile Mamba kaManzini. Sive saseluhlangothini ngaphansi kwenkhundla sesipiki siyakhala ngeludvonga lesiluthethe iminyaka lengetulu kwalenge-25 Solomane lungavala lweselunabele emgwaqweni longu-MR1 lohlanganisa Motshane naMathamo macondzana nesiteshi saselusekwaneni. Akhulumisana nalomsakato bucopho kulendzawo Mfanzile Hlophe uvetile kutsi sekukanyenti bayibika lendzaba etiko letemsebenti lemkhulu nekutfutsa kodwa-ke libatsembisile kutsi lusito batalutfola masinyane. Naletulo eligaganeni kwendeka kona lokho. Kwangena itruck kwangikhona kubukelwa kuthi akuhambe kuyolungiswa.
nangabe kunjani abadonse kunemaje labawabise batowafaka ngale kwaloko sisengotini thina bantu balanhlangothini kulendzawo le nakhona lapha bathatha lamanti lawa lasuka la mgwaqweni bahlomana amanti lawa la Ndobozini lawo sitiba silala sikhona asishi siyamandisa ufuna lapha kwenziwe into lengaba yoko letawusuka lapha yokwele ibe ngala abemilelanga sebaqalile ukuthi bayabuka babona ngeke sababeka licala lelikhulu kanganani Nkosi yami kodwa nje besinale isicelo ukuthi kumane kuphuthumeke kungaze kulimale takhiwo letithiteni ngoba nje la ngenhla kunanasi isitolo omncane umgwaqo sekufana nokuthi tishera line linye letimoto letinkulu sekungabe kwendeka ingozi naloko sesinqamula lo mgwaqo mbamba kanangala ngenhla kunelidamu lemali sivesa kulendzawo yaselihlangothini sikhala ngekuthi kunesidiba semanti lesicondzene nalapho kutsilika khona lolu dhunga lesekwenta tekuphepha tibe sengcupheni njengoba lo mgwaco ungilophitsitelako ikakhulu ngoba kwenca emaloli lamakhulu lalayisha tingotfo e-Picton bus kanti nemabhasi kunye nemakhumbi lalibhekise eMbabane naseNgwenya asebentisa wona sicubeke saveta nekuthi sesitse sikhatsi Solomane sikhala ngalo lusito lokuvalelwa lolu dhunga kepha solo asilutholi kanti buchopho wakulendzawo mfanzi lehlophe yena uvetile ukuthi Solomane ungcinca khona itiko lemisebenti lemkhulu nekuthutsa isipiki lakhona bamthembisile ukuthi lendzaba batawuyisebenta masinyane esele sesibheke kakhulu kahulumende etiko nasekuseni itiko bengikhuluma nalo kwenzakala lesisele esipiki bangethembisa ukuthi hawu batawulandzela masinyane bathi ulungisa kusafuna sokontrakt lotasendele nasekuseni ke cha lokunika lithemba ngibonile babekabeke emasayini lapha nale titini batibeke kulamalalo so sikhwalo selithomela thutana sebatasilungisela lo msakato besucocisana noSandile Kunene longu-roads engineer etiko lemisebenti lemkhulu nekuthutsa lovetile ukuthi indzaba yaselihlangothini kuliciniso ukuthi ifikile kubo kwalitiko kanti-ke ubuye wagcizelela endzabeni yekuthi basamele yona ibhajethi yeminyakatimali losetulu ukuthi bacale kuyisebenta umbiko nguthabiso Maphanga elusekwaneni Make loneminyaka lengu-49 budzala wasePhonjwane losaneminyaka lebalelwa kulesihlanu aphila namdlavuza welibele sewutalutfola lusito lwetemphilo lokho kulandzela kutsi kube nemibiko levele etinkhundleni tekuchumana ngesimo sakhe sekweswela lusito kanti umbukeli uyexwayiswa ngetitfombe letidladimlisa umtimba kulombiko lolandzelako Yomake lohlala nebatukulu lababili nemyeni wakhe uthi lesimo laphila kuso simthikabhete kangangokuba akakhona ukutoha ngenxa yetinhlungu nanoma angeke avetwe buso nakacocisana nensathelelo lomsakato lomake uthi lomdlavuza welibele sewanze waze wafika lapho khona abodokotela bamnika likhambi lokuthi kumele ashiswe lomdlavuza kude ungatowanza kuletinye titho temtimba nasichumana nelihlangothi lelibuka emdlavuza etiko letempilo livete ukuthi selivele lisetikwayo indzaba yalomake Xolisile Dlamini wakulehlangothi uthi konke sekumengemumo uthi lo maka asitakale ngekuphuthuma kuhle ngamake licwaningo beselendiwe sekatsheliwe ukuthi une cancer nasithola bekufanele ngabe soqalile i-treatment bebambidile esibhedlela se-cancer yethu kaManzini ukuthi atoqalisa i-treatment so naso sesilandelela ke emva kokubona leti thombe sibonile ukuthi kwaba inkinga yokuthi athole kugibela afike esibhedlela lesicabanga ukuthi lo sito lese lisimenyetelo utawukhona lokuthi asukume esibhedlela lokusikhuluma nje sesilungisile nesibhedlela kaManzini batamgada ukuthi avele kusasa atokhona kuqala lokufitakala kwakhe Dlamini uthi mdlavuza welibele ngumdlavuza wesibili lohlasela kakhulu kubomake kuleli kungako becwayisa ukuthi bavakashele umtholampilo njalo batihlole emabele uma kungahle kube nesigadla lesivumbukako kubika nothele sithole Mbabane kuletibuya ngaphandle kwakuleli
Live le Russia selivale tikhumulo tetindiza letinyenti kulela live letifaka ekhatsi natine letisenhlokodolobha iMoscow elangeni lanamuhla. Lokhu kulandzela kutsi live le Ukraine ligadle emahlandla lisebentisa ema-drones lang-105 etindzaweni letahlukene nakudzabuka kusa kwanamuhla. Umphathi welidolobha leMoscow uvetile ukuthi noma le-Ukraine litamile kubanga umonakalo, kepha kude umphefumulo ohambile. Tikhumulo tetindiza letime kusebenta tingetulu kwelishumi-12 kanti lokwenteka ngesikhathi lapho khona lela live belisente emalungiselelo kwemukela abaholi bemave emhlaba lababheka ukuthi bongenela umcimbi wekukhumbula emagcawu laphangalala lola lela live empini yemhlaba yesibili lapho khona umengameli walela live Vladimir Putin abheka ukuthi ethule inkulumo yakhe. Kubikwa ukuthi ikadla kwelive le-Ukraine kulela live akukagcini klimatataki kanye nesive, kepha kwendlule kwaba ngumonakalo nasehlangothini lwetemandla kwashiya kude egesi kuletinye tindzawo. Lokube inhlanhla ukuthi umbutho wetekuvikela walela live ukhona ekuvimba ingxenye lama-drones lokugwema umonakalo lomkhulu kulela live. Kule tibuya eveni le-Germany, umholi welicembu lema-Conservatives kulela live Friedrich Merz sewuncobile esigabeni sesibili selukhetho lokuba ngumholi wahulumende walela live. Esigabeni secala salolu khetho labe libanjwe ekuseni lo mholi wehlulekile ekuthola amavoti langama-316 316 kulawo langama-630 630 lokungona amavoti lagunyata ukuthi ungene ehhovisi ngalokuphelele. Kulesigaba sesibili salolu khetho lo mholi uthole voti langama-325 325 lokumente wendlulwe nasenanini lebelibekiwe. Kukhala kwakhe phansi esigabeni secala kuyindlu lecalako kwenteka emlandweni walela live ikakhulu kuloli sibavile aphakamisile kuluhola lela live lisekwenteni amabhalane welicembu le-ADF ephalamende yalela live ukuthi amngabati lo mholi wachubeka waveta ukuthi angeke le-Germany lisimame ngaphansi kobuholi bakhe. Ngako lokunye sekunemathemba ukuthi bungahle bucale kwehla buthongo esiveni sase-Democratic Republic of Congo. Lokhu kulandzela ukuthi lela live kanye nelive le-Rwanda vete luhla lohlose ekugcina kuthula ekulweni lesethethe isikhathi empumalanga nelive le-DRC ngemuva kokuthi ivumelwano litakhiwe emhlanganweni labo banjelwe enhlokodolobha yelive le-Melika iWashington enyangeni lephelile. Kulethwa kwaletincwadzi kumenyethelwe ngilomelele emengameli welive le-Melika elivele katini le-Afrika kanye nase-Middle East Masad Boulos lavetile ukuthi lokhu uphawu lokutibophelela kwalamave ekugcineni kuthula kusukela kula kwacala emkhathini kwalamave ilanganiselwa etinkulungwaneni letisikhombisa 7,000 imiphefumulo ehambile kanzi labashiya emakhaya abo bona balinganiselwa etikitsini letisikhombisa 7 million. Njengoba le-DRC lilive lelinothile kutemcebo waphansi kuthula kungakhanga abahlanyela itimali ehlangothini letimayini kuvuleke amathuba emisebenzi esiveni salela live. Induna eyitange phandle eveni le-Rwanda ivetile ukuthi basatawuchubeka kubamba letinye tinkulumo kude kube nekuthula lokukhonsa kwemkhathini kwalamave lamabili. Lobikako ngumpendulo kumbi kanti tithombe titholakele ka-France 24 VOA naka-DW. It's now or never. Play with 50 Malangeni or above and be one of many to win a Toyota Vitz valued at over 200,000 Malangeni and many other prizes. Competition runs from the 23rd of April to the 23rd of May 2025. eBet, born to win. Sitawubuka nati tindzaba tetfu temidlalo. Inhlangano lengamele tinhlangano tetemidlalo lapha eveni iEswatini Sports and Recreational Council seyithumise tinhlambi letimbili takuleli lokungu-Lucas Fraser kanye na-Hayley Hoy ngekudlala kahle emidlalweni yema-African Junior Aquatics Swimming Championships lebeyibanjelwe eveni laseGibhithe evikini leliphelile. Le nhlangano itsi noma letinhlambi tingakabuyi ekhaya netimendlela kodwa tikhonile kwakha tikhatsi letinsha pheceleti ema-personal best. Sijabula kakhulu ngeperformance yamaswimmers ethu. Langacali ke kuperforma kahle. Nomanyalo bangakabuyi netindondo pheceleti ama medals. Bantu bethu bente kahle kakhulu.
nawubuka nje ukuthi bobabili ngikhuluma ngaHaley Hoy na Luca Fraser bobabili bakhonile kushaya personal best times abo kulama races abo bebawenda lapha epool. So we are very very happy organization sibajabulela kakhulu, siyayibongela nayo i-organization i-association i-swimming association ngalaba kwendako, uyabonakala imisebenzi yabo and siyajabula bantwa bethu they are on the right track, bayatimisela nekugcizelela nje esivense Maswati ukuthi phela si-organization sibambenisene nayo i-Ministry of Sports, vele siyachubeka siyabahlomelisa ema-athletes lenda kahle le ngaphandle kwelive laba nje kwale kancane ukuthi babuye nema-medals, kepha-ke sijabuliswa njengoba bahlale basho baphathi bethu ba-sports council, as long as bantwa bethu ama-athletes ethu atowenda i-personal best si very very happy, siyajabula kakhulu. Mengameli wenhlangano le engamele ibhola kuleli Peter Simelane ukhutsata inhlangano yabonombembe kuleli ukuthi isebente ngekukhandla ikhulise bonombembe ikakhulukati bomake labanyenti labatawukhona ukudlalisa ibhola esigabeni saka FIFA kanye na CAF. Simelane bekakhuluma ngesikhathi yanika inhlangano yabonombembe tembatfo letinganisela ku 36,000 emalangeni. Siyabonga lokuthi si provide i-kit kubo Rafela, and we hope ukuthi le kit lena batayisebenzisa efficiently by improve, because umsebenzi wethu sibhola we need to develop ibhola in the country, and then bo Rafela badlala an important role ku developeni ibhola. But nje mina lengidakucela nje kunye la kubo Rafela ukuthi yes siyababona bo Rafela baba groomer those young upcoming referees and bahle party siyashota kulabo Rafela laba khanza ukuthi sebayendlula within the country, sebahamba bosimelela kubo CAF nakubo FIFA. So sitacela ukuthi kube inscience ukuthi batinikete kube ngumsebenzi wabo in terms of developing bo Rafela, bento sure ukuthi while they are grooming labo Rafela kufuna babagroom in such a way ukuthi bakhona lokuthi bakhona kwendlula la kule na, because nyalo siyashoda vele especially kubomake. I think ijenyalo kunaletisha but lalabanye basalandzela but kasadla ukuthi maybe ikuphi le problem. Siyajabula ukuthi sisengabe sesinasingqongqotha sijibe singaliphathi lutho. Siyathokoza kakhulu njengathi nje umnyango ungahlala uvulekile njengoba uvulekile Mr President. On behalf of emalunga Referees Association, Executive Committee and the members, Mr President, siyabonga kakhulu ngaletembatho. Ngiyabonga. Inhlangano ledlalisa umdlalo weKyokushin Kai Karate seyibe ingcenye emave langetulu kwa-40 emhlabeni lahonyelisiwe ngesikhathi kuchubeka umqhudelwano weKyokushin Kai Karate grading edolobheni lePietermaritzburg eNingizimu Afrika. Licembu leKyokushin Karate libuye eveni laseNingizimu Afrika ePietermaritzburg lapho khona belingenela umqhudelwano Kyokushin Karate grading abongenelwe emave lalinganiselwa kulangu-14. Kulo mcimbi lelicembu likhonile kumelela live kahle kule midlalo ngekusho kwaSifiso Magaya lolilunga lalenhlangano lonaye bekacuthelana kule midlalo. Siyabonga kakhulu ukuthi sigcine sitholile leli thuba lekuhamba siyograduate ku-grading lebese Pietermaritzburg lebeyifaka emavela amaningi ase-Afrika. Bekuna over 40 participants langama-black belts kusuka ku-black belt wekucala kuyogcina ku-15 labe baphothulwa. Siphothulwe ngumphathi wethu lo phethe jikelele lelibhande leli-7th Dan. Mina ngikhonile ukuthi masile kule graduation ngakhona ukuthi ngithole skill, ngangetetele emgodleni wami skill ma-self defense techniques nema-techniques lamanye ekuchubeka ngisebenzele nabo bantwana. Ngaphindze lokhu ngedulu kwawo konke ngithole ukuthi ngikwade kunetworker nalamave onke labeka khona le. Labanye badlali abathathu labe bamelele live kule midlalo lokufaka ekhathi Seluleko Sithole ebengumake wekucala kuleli lokuthola libhande lelimnyama bayachaza ukuthi kuhambe njani.
Yes, ikhona excitement kakhulu, ngijabule kakhulu. They were welcoming. Nabo bajabule kakhulu ukuthi hawu abantu baseSwazini bakhonile kufika ngalana, and yes sikhonile. And besides the excitement, it was nerve-wracking. Nalokunye futhi I was the only lady lo gradela black belt ngale, and the environment was filled with so much liveliness in the room. Ngikhonile ku-upskilla, ngikhonile ukuthi ngi-socialize with different black belts from different countries. Ngifunde different skills, ngifunde techniques that we didn't previously learn. Ngalana ngicabanga ukuthi singaku-improve ku-speed sethu, sikhona ukubamba i-level yalabanye sibabonele etulu, si-train hard, ngale kaloko sihamba right, sikahle. Ukusho kwabaphathi bayo lenhlangano kuyikoshin karate yakuleli lwati kanye nebudlelwano labakhonile kubakha kulomcudzilwano ukuthi abasita basalungiselela imidlalo ema-World Championships eminyaka lotako. Lobekela umsakathi eSwatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanti ubeka uhlansi nguFabrice Msonera eMbabane. Now or never. Play with 50 Malangeni or above and be one of many to win a Toyota Vitz valued at over 200,000 Malangeni and many other prizes. Competition runs from the 23rd of April to the 23rd of May 2025. Simo selitulu sanamhla nakusasa nemadolobha lakhethiwe kulesifundza siyalandzela. When your electricity unit run out, think Momo. For a more convenient and safe way to make your money move, think Momo. Use the Momo app or dial *007#. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwe baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Singakade phethe maswati lamahle tindzaba tetfu asiphindze sibuke leto lebedidla umhlanganiso elangeni lanamuhla. Ingwenyama seyibusise kwakhiwa kwendzawo yetekungcebeleka i-7th on the Hill Resort letawubita tigitsigitsi temalangeni. Sakutfolakele timotolo leting-17 kanye nenjini lekusolakala kutsi tebiwe. Mapalani lomkhulu wenhlangano yetincola letetfala sive utsi lenhlangano iyasemukela futhi iyasijabulela sigwebo lesiniketwe umshayeli wekhumbi lotfolakele ashayela ikhumbi letfala sive anatse tshwala. Inhlangano leyingamele tinhlangano tetemidlalo lapha eveni i-Eswatini Sports and Recreational Council sayithumise tinhlambi letimbili takuleli lokungu-Lucas Fraser kanye na-Hayley Hoy ngekudlala kahle emidlalweni ma-African Junior Aquatic Swimming Championships. Tingako maswati lamahle tindzaba lebe siniphathele tona sibonga kakhulu bonkhosi kuhlalisana natsi nisale kahle.